Woi. Naon sih sia? Aing ngomong yeuh. Ngomong naon? Aing penasaran keneh teh ka Kampung Perawan. Mos gembrot ya. Karena geulis. Nya. Bingung sa. Masih teh budak kasupna. Duh, pikirkan atuh. Woi, urang nanya ke gembrot bae. Kamari nya bisa asup eta. Urang ngeran si gembrot bae kuari. Tanyakeun kumaha carana bisa asup. Aha. Pinter oge lu pring. Iya lah, ayo. Tanyakeun, teangan tah. Ayo, wes. Oke. Bae. Ayo. Berat. Naon sih kajaga aing beti kamari? Ih. Naon sih? Cie ngaget-ngaget aing bae gula linjot. Dasar sia. Kurang keren sih. Woi, ka beneran ya si gembrot datang. Coba tanya, Bang. Tanya. Woi bro, itu si kamari bisa asup kumaha? Coba bagi rahasia anak aing. Saya yang suka Kampung Perawan. Aing boga carana. 15 minutes later. Ini naonan urang. Mana ieu? Ieu butuh ijeuna. Nyaho. Hei, ayo berangkat. Terus ada hayang asup ka Kampung Perawan. Iya, kieu carana geus. Iya, ieu caing. Bro, yuk dicara emang. Kos kicarana buset. Iya. Dapat nang Parawan aing. Si Onam suruh. Waduh. Pulsi batu cek apa yang tadi? Gitu. Ya, Kampung Parawan. siap ilmu mah. Ngomong aing mah. Harga diri aing turun mun Siap aing nang Perawan bung. Duduk aing mah. Aing balik mah. Mau ya? Sentimen. Sentimen. Aing saya kalawin kan? Jelas lah. Berangkat urang, mau gagal. Lai. Miss, jenggot mana? Awas bos, nyanang gering bae. Kena penyakit tipes meureun. Ngising bae aja. Emang nyan kuari ngising bae. Obat ngising bae mah babari. Ngisang bae. Ngaji ieu saha ieu? Iya mah bos, batur aing. Anu keur ieu raributan aing jeung aing di jalan. Oh, haji sih ngaran saha? Kenalkan bos, Joker. Joker. Orang manggih ngaran Joker. Joker. Lai. Mantap. Ulah. Wow, ini mainnya ho. Oh, emang mau. Wow, nunggu sakit tukang. Boleh kan? Hei, si cadangan gerang tuh dia di belet amat. Non sih anu kolot, aing keur sibuk chatan ieu. Ribut bae ih kabet. Atuh sih lain yang salaki sia, cetan jeung sia. Ayo geran nengan guk. Ayo geran, kurang tangan. Kabet sih anu kolot. Teh na kamarana. Urang nengan salaki urang, nempom teu. Salakinan kos kumaha tuh? Pokona nu kos ore poros teh. Emang salaki tete siluman. Lain bangkong karadak. Ya kos gitu loh. Eta mukana pada glowing amat pakai skincare non sih? Kita urang jelasin ya. Urang pakai nih SMG skincare. Eta skincare non teh. Ini SMG skincare teh bisa ngaglowingkeun, mencerahkan, yang pasti udah bepom. Eta teh krimna doang apa nges sapaket? Ini sapaket teh, hayo 4 varian. Ya kurang jelaskan ya.
cuci muka, toner, sama ini dia krim siang malamnya kayak gini. Pantesan ya salahnya betapa dia cewek-ceweknya pada garulis galauin pakai Nets NG. Iya, kali. Ternyata Nah, jalan. Bak bensin. Wah, bak bensin. Ayo atuh bak bensin. Ayo siap tuh tukang. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 다 이미 Wah, benar kubuk dulu. Mampus ya. Waras saya minta buah Pak. Apa? Woi kampret, garaneng bae sih anjol molor sih ngagaraneng di hari benih mai. Aduh, jangan. Kasih amat dia. Aduh, salah emang gitu. Mau. Mana? Susah aing nama. Ayo mah. Sama. Dulu. Ayo benar aku toke. Ayo buat kamu. Kemana teh? Ya ini lu baik. Aing ngepung cewek tiluan tadi. Mana ceweknya? Gede sih jatah aing mah. Ih, gak terlalu udah ya. Aduh, tongkong. Cewek lu kamariku gabus bawa. Mana Haji? Dia bau jengkol, bodo amat. Ayo. Tok si mararana, Tuh tadi kejar RT tuh ke sableng. Tak biasa. tuh. Lancar pokoknya udah tenang itu RT. Aku nonton bebejar tadi. Paket mewah neng, paket. Salah kangen. Aduh, neng agak kangen neng, kan neng. Ya orang mimpikan baik sih ya. Ih, sirik banget. Buset, coba tesin bulak. Oi, kalareng biuk. Naon? Aduh, dia. Kata aku naon? Tahu, ih, nggak tahu. Pakai. Wah, Gadang. Ada cewek ani. Nafsu jasa. Sia lain murim keur pun didata heulan. Namanya siapa, teh? Didata nya. Ngaranna saya. Selili. Anu kadua saya namana Sela. Ari nu baheno namina saya. Susan Pak RT. Apa susah? Ari si anak tokek geudeung heulang ieu. Ari itu saya gerisnya saya. Namina sa Cynthia Bella. Wadaw. Mantap. itu cadangan. Kayaknya itu salah orang itu jadi tuh. Jauh itu mah gua. Ajar. Ada istri Saim yang muda yang tua. Tuh, jadi makan mung kawe sih arang. Siapa sih? Waduh, kampret si orang. Ini malah laki kami.
Wah, sini. Waduh, udang siap. Udang siap. Wah, sini. Oh, pas kieunya sia gaweana di dia. Emang ke? Siai doang. Jangan lupa guys, subscribe, comment, and share. Jangan lupa guys, subscribe, like, comment BK Channel. Halo guys, jangan lupa subscribe. Woi, tar dulu. Geser dulu dong. Jangan lupa subscribe, komennya buat BK Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like. Halo guys, dukung terus BK Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa subscribe buat BK Channel. Jangan lupa subscribe dan komennya. Jangan lupa subscribe Biang Kerok Channel, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo guys, jangan lupa subscribe-nya, like and comment. Jangan lupa like, comment, and share BK Channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Jangan lupa subscribe BK Channel. Berarti apa lagi nih coach? Oke, sebelum lanjut kita cek dulu. Salam olahraga, tonton terus Biang Kerok Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bravo sepak bola Indonesia, yes. Tonton terus BK Channel. Subscribe, like, dan komen di bawah. Share terus video BK Channel di akun sosmed kalian.